Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke Bishop Daniel Rantle a nang le wena hape mme re tswela pele ka thuto ya rona ya mareka. Hona ga jeno re tla nka kgaolo ya pele, temana ya 10 le temana ya 11 mme ke thuto ya ka ya bosupa. Ke thuto ya bosupa ena. Ke kopa hore jwale re tle re e bale temana ya 10 le temana ya 11. A re a sa tswa metsing a bona lehodimo le phetlwa, mme moya o theohela hodima hae o ka leba. Mme lentswe le tswang mahodimong la utlwahala la re, ke wena mora wa ka ya ratwang, eo ke kgahliswang ke yena. Ke wena mora wa ka ya ratwang, eo ke kgahliswang ke yena. Ke temana ya 10 le temana ya 11. Seo re se bonang mona, taba pele re bona ho bua ka metsi. Potso e ka botswang ke motho ke hore na khumamelo e ka ba khumamelo ka ho nepahala ha o se seo motho a sa se boneng kapa a sa se tshwarang. Na khumamelo e ka ba khumamelo ha motho e ka ba ke yona ka nepahalo ha se se motho a ka se bonang kapa a se tshwarang. Ka tshwanelo khumamelo e lokela hore ebe ho ka ba teng seo motho a ka se tshwarang kapa se bona ha atamela khumamelo. Ha motho a atamela khumamelo, e ka ba ke ho se bona ka mahlo, e ka ba ke ho se bona ka tsela e nngwe, ka kelello, ka boko, ka monahano. Khumamelo ke hona e bang e etsahala hantle. Jesu ha tswa ka hara metsi nokeng ya Jordane, tse kgolo tse mo pakang di ile tsa hlahela. Lehodimo le hlile la hla sisinyeha. Hona le seo se bolelang ho rona hore ka mehla ha re feta tabeng ya kolobetso, hona le se etsahalang. Ehlile le ho morena Jesu ho teng ho ile ha sisinyeha, lehodimo le la sisinyeha. Khumamelong ho Modimo ho sebediswa metsi ho kolobetsa bana kapa ho kolobetsa batho ba baholo. Ha re tla selalong sa morena, ho nkuwa bohobe, ho nkuwe le veini. Lehodimo le na le ho sisinyeha le ho bua letho. Lehodimo le na le ho sisinyeha le ho bua letho. Khumamelong eo ya kolobetso ha o nkuwa metsi, ha o nkuwa bohobe tshebeletsong ya selallo sa morena, ha o nkuwa veini, lehodimo le ya sisinyeha. Mme ho sisinyeheng ha lehodimo ho na le se seng se hlahang lehodimong. Ke sona re ithutang ka sona hona mona ho tloha ha Jesu ha tswa metsing, ha tswa ka hara metsi. Ho na le ntho tse etsahetseng.
ho ka nna hwa etsahala hore khumamelong re a khumamelong ebe re fihla fela re fihla re etsa thapelo ha re etsa thapelo empa le ha ho le jwalo ho na le seo re se bonang re se bona ka leihlo la tumelo ho ka nna ha ba teng ho hong ho re sa ntsheng re sa ntse letho mohlomong ka sa ntse dinyehelo tse itseng empa e ntse ba khumamelo hobane ho na le se re se bonang re se bona ka leihlo la tumelo ha ile hantle modimo o batla khumamelong ho be le ho etsahalang e le hore ho ile ho tshwarwang kapa ho bonwang ke pele ntlha ena ya pele ke bua ka metsi ntlha bobedi ke pono ena a bona lehodimo le phetlwa mme moya o theohela hodima hae o ka leba mme lentswe le tswang mahodimong la utlwahala la re ke wena mora wa ka ya ratwang eo ke kgahliswang ke wena temana ya 10 e fela ha jwalo motho ha a qeta ho bala temana ena ena ya 10 e re qetang ho e bala hona jwale re ka etsa potso ya hore na ha ile hantle ntle ho ile tseo re utlwang ka tsona moo dintho tse di fela di ile tsa etsahala jwale ke tla ho wena o le mmoledi o le moruti o le moreri wa lentswe e hlile ntwe tse di tle di etsahetse hantle ha Jesu a tswa metsing ho tswa metsing ke ntho e etsahetseng ha a tswa metsing ha qeta ho kolobetswa nna ntwe tsena di hle di etsahetse tsena tse re qeta ho bala ka tsona na lehodimo le ile la phetlwa jwalo ka ho bona buka fela e phetlwa na e fela mo ebile nnete hore moya o ile wa theo o ka leba mme leba leo la dula hodima Jesu na e re ke rabe ngwaneso potso ena ke re ha wa ba jwalo ka sena seo re se bona se bolelwa mona se bolelwa mona ke hore ha dintho tsena ha Jesu a tswa metsing se bolelwang ha a tswa ka hara metsi ho ile ba le pono ho yena mme pono eo ha se o e bone ke batho ba bang e bone ke yena ka lebaka lena mmoledi kapa wena moruti kapa moreri e ke ba hantle ha utlwahala moreri a bua ka lentswe le leholo a bolela hore itse ha Jesu a etswa metsing yaba moya o theohela hodima hae o ka leba wa dula ho yena re utlwisise taba eno ha re e beha jwang hore ke pono mareka o hlokolosi o bile hlokolosi haholo ha a beha taba ena utlwa ha a re a bona moya o theohela ho yena o ka leba ke pono eo Jesu a e boneng moya Jesu ke modimo ena taba ke hona moo e re bontshang hape hore Jesu ke modimo mme yena le moya le ntate ya mahodimong ke ntho e le nngwe ke modimo o le mong a bona moya o theohela hodimo ho yena ke pono nthwena ke vision ba bang batho ba neng ba le moo Jesu na koletswa teng ha ba ka ba bona taba ena moya ka bona ha o bonwe ka mahlo ke moya
ha o bonwe ka mahlo, ke moya. Taba ena e etsahala ke pono, taba ena e etsahala ke pono. Mme ponong moo leba la tshwantshwa, hobane ha ile bonnete ha ho mo leba le ileng la kena ditabeng tsena, ha hona moo ileng la ba teng la tla dula ho Jesu. Ha o sheba Luka kgaolo ya 10:18, hang ka morao hore barutwa bane ba tlalehe tsa mosebetsi wa bona, ke bua ka bane ba 70 ba neng ba tswile. Hang ha ba fihla ba tlalehela Morena Jesu ka tsa tshebetso ya bona, Jesu o ile a re ho bona, ke ne ke tadima Satane, a ewa lehodimong, a ewa jwalo ka lehadima. Ke ne ke tadima Satane, a ewa lehodimong, a ewa jwalo ka lehadima. Taba eo ke pono. Taba ena ke pono e thokolwang ke tshebetso eo bahlanka bana ba entseng, bana ba 70. Mosebetsi ono ba o entseng Jesu ka leihlo la hae la moya, bona ha Satane a ewa fatshe, a eba jwalo ka lehadima. Empa ha se hore ule hwa ba le motho ya ileng a bona, kapa hwa ba le motho ya ileng a bona ha a tsubella Satane a wela fatshe jwalo ka lehadima. Ha se hore fela e fela Satane o ile a wa fatshe jwalo ka lehadima. Moreri o lokela ho ba hlokolosi. Moruti o tshwanetse o be hlokolosi haholo, hobane bongodi ba Bebele ha bo bonolo ho hang. Bongodi ba Bebele bo lokela ho bo atamelwe ka thapelo e tibileng, ka dinako tse ding ka ho itima dijo, e le hore o be le nako ya hore o fuwe ho senolelwa, ka lebaka la hobane ehlile mangolo ana a buduletswe moya, ke moya o halellang ho ngoleng ha ona. Ha re kgutlele tabeng ena ho phetlwa ha lehodimo, le teng ke pono, ke vision. Empa ha ke re hlalose happy pono ena, hore pono ena e ne e reng, e ne bolela hore Modimo o tla lefatsheng ho busa e le morena, mme Jesu ke yena ya lokelang ho lokisetsa Modimo ho busa dipelong tsa banna le basadi lefatsheng. Hona ho bontsha hore lehodimo le lefatshe ke tsa Modimo, mme a keke a sitiswa ke eng kapa eng ho busa e le Modimo. Taba e tjena ile ya bonwa ke Jakobo leetong ha ne a bona manyeloi a ntse a hlwa a nyolosa leri, a bile a ntse a theoha, a hlwa leri a ntse a theoha. Taba ena re e fumana ho Kgenese kgaolo ya 28 temana ya 12. Ha tla qetella a re, anthe Modimo o teng sebakeng sena ke ne ke sa tsebe. Jakobo ke ha tla qetella a re, anthe
Modimo o teng sebakeng sena ke ne ke sa tsebe. Moya o theohang o le jwalo ka leba. Jesu o tsebile hore nako e fihlile. E fihlile eo ntatae a mo romellang ho matlafatsa. A mo romellang yona hore a matlafatswe ke lehodimo, mme tukisetso eo e tla phethahatswa ke Modimo. Ke yena Mesia, ke yena Kriste, ke yena Christos, mme fela le nnete hore Mesia ya boletsweng ho Isaiah kgaolo 61 temana ya 1, ke yena enwa Jesu ka sebele ya phethahatsang boprofeta boo ba kgalekgale ba Isaiah. Ntate enwa Mareka o natibise maikutlo haholo ha a beha ditaba tsena tsa nang a di beha. O natibise maikutlo haholo hobane jwalo ka ha e le yena ya ngotseng pele ho baefankgedi ba bang kaofela, mme ba bang baefankgedi ba kgona ba nke ditaba ba dile ba di nka ho yena Mareka. Mpho ena eo leng Jesu e leng mpho ya Modimo, mpho ya moya wa Modimo o faneng ha a tswa metsing, le rona re ka hetla morao hore na mpho ena mohla re kolobetswang e kana eo re filweng, re e sebedisa ho le hokae. Re lemoha na hore mpho yona ya neileng ya fuwa Jesu ha a tswa metsing, le rona ha re kolobetswa re e filwe, re e sebedisa ho le hokae, re hlokomela ha kae hore re neuwe mpho ya moya o halalelang. Ke kopa hore re fetile re qete re fete moo ho temana ya 10, ha re ye temaneng ya 11, ha re temane ya 11 e reng, mme lentswe le tswang mahodimong la utlwahala le re, ke wena mora wa ka ya ratwang eo ke kgahliswang ke yena. Ke wena, lentswe le tswang molomong ya mahodimong la utlwahala le re, ke wena mora wa ka ya ratwang eo ke kgahliswang ke wena. Jesu o le utlwile lentswe leo. Jesu o le utlwile lentswe leo. Empa ba bang batho ba neng ba le hona moo, ha hona le ya mong a ileng a le utlwa. Jesu ka lentswe lena o tsebile taba ya pele, 1, hore e fela ke mora wa Modimo ya mong fela, ke se phuthetsweng ke mantswe ana nang a hlaha a nang a utlwa ha re le tswa lentswe leo le re o mora wa ka ya ratwang eo ke kgahliswang ke yena. Le utlwe ke yena fela, mme le mo bolella taba ya pele hore ke mora wa Modimo ya mong fela. Taba ya bobedi, ke yena Mesia ya bolelwang ke Pesaleme ya bobedi temana ya 7, eo ka mehla ha Bajuda ba ne ba bina Pesaleme ena, ba ne ba tseba hore jwale Mesia o fihlile, jwale Mesia o a tla. Taba boraro, mane mo a reng eo ke kgahliswang ke yena. Jesu o tsebile hore hona ho bolela hore o lokela ho ema a sa thekesele ho fihlehela lefung le tlhagiso ya hae. Tlhagisong ya hae
ho tla pholoswa ba bangata, ho tla pholoswa ba bangata. Pholo ya bona batho ba ke ba e fumana ha fela a ke a ba a ema kapa a fihlela lefu la tlhagiso, ba tla e fumana jwang? Pholoho eo e keke ya fumaneha ka thoko hore Jesu Kriste a utlwise bohloko, a thagiswe, mme ha a thagiswe a tla epelwe, a tswe bafung ka tsatsi la boraro. Pholo eo ba tla e fumana jwang? Taba ya bone, phatlalatso ena ya Modimo ka molomo wa moprofeta Isaiah, kgaolo ya 42 temana pele, e phethahatswa tlasa phatlalatso ena e bitswang ke e bolelwang ke maraika mona, ha Modimo a ne a re ho Isaiah kgaolo ya 42 temana pele, ha ne a re, bona mohlanka wa ka eo ke mo tiisang, mokgetha wa ka, eo moya wa ka o kgadiswang ke yena. Ke beile moya wa ka hodima hae, o tla tlisetsa ditjhaba ho loka. Ke kgaolo ya 42 temana ya pele. Ngwaneso, ke nahana hore ke tla emisa mona ka jeko lena. Nka thaba haholo ruri ha o ka wa bona taba tsena, wa hatisa, wa etsa subscribe, kapa wa bontsha ka di-comment tsa hao tabeng tse re ntse re bua ka tsona. Kgotso.